Hello friend, masa ka video ni vid PZ win ka kipa win. Tuni kan pose le wat sama hi iti 30 MB val video mi ki thot nam. Mi thot gut tinga le full video ki thot thei ji pun 30 MB chan bo ki thot thei je ti ji win. Ga si dingin ga bowling ka tin. Laya hi ni MB thot gut na le 16 MB chan bo lu ji a je mi full video yang ki thot thi lo ning kya lo min tu ai kan si le chi problem hi nei le chi ne vet hi na ho de nga wang phat na hi bol ka te tu a first of all file line lu ding video na thot gut chu ni khat ding laya hi rename man lu dit la last MP4 who MP3 or more MP2 or TXT sorry TXT in ga bol chen ga problem lo ta problem lo ta lai cho more share sang ka zol pa lai ai in cha problem tu sian ki yang din lai lut ting le tun ka i thot zo alutan ama fanai ti kivit kidam jo ju khin sei kit de ama fana vet na tinga chu pang tu te ka che na ga vet na tinga chu ikat wat sama ga lut la chun hutan wat sa ni wat sama ga lut la chun ko ro pa mutu i sef ta na ma dang lut tan ta vet vel chun na vet the lo tin ni vet the hin na tin iya so mangai na lut ngai file na lut ding so ting le internal store na lut ding ting le WhatsApp sila ai WhatsApp na lut ding media na lut ding dokumen sa dia na dokumen sa TXT a thot ya so TXT a ding dari ni na bol de ngai ini na bol de MP4 keson teh na mana okay I convert to MP4 convert to line adjustment we are take lesson na chỉ chắn chứ he về rồi xin trong mình cái bài